Ningizimu Afrika kuphina kuphila kufinyelela khona inyanga YoMpedi TV. Siyakubingelela futhi sikwamukela. Njengenjalo ke mbukelo wami sihleli naye uprofessor, sihleli naye inyanga YoMpedi, sihleli naye umkhulu Hoti. Mkhulu ake sikubingelele bese sikunje sikwamukela futhi ohlelweni lethu namhlanje. Thobela ko locha nrawo ke a dumedisha ba khekole ba khala bo dumedisha ngo ke inyanga YoMpedi mkhulu Hoti. Aw banna ba re ke mozwetha ke mila mosela wa pudi batho ba lebeletse ba rena motho di abyane. Thobela ngiyabulisa makhosi. Sibonge mkhulu ya nathi ngelinye ilanga sizoke sidumedise. Nkosi yami. Ake sibheke topic yosuku ke mkhulu. Topic yethu namhlanje mkhulu soke sikhulume ngolunye udaba oluthanda ukucayi. La sithi khona wonke umuntu ophilayo unenyoka yakhe. Kodwa ke abehlisa amaphapha abantu sizoza lapha ake siqale la. Mkhulu ake ucacisele umbukeli. Uma sikhuluma ngesikhwama semali. Mkhulu isikhwama semali ngabe asixabani yini nethongo? Oba kwethu ngiyabonga umbuzo. Isikhwama semali asixabani yini nethongo? Isikhwama semali number 1. Hey, ake ngithi kuwena yazi abantu bake bathi umkhulu uyabheda. Ngifuna nje namhlanje ngisho kanjalo uthi umkhulu uyabheda. Awungitshele la kwenzelani idlozi? There are things of which masabantu kumele sibheke. La kwenzelani idlozi? Uma umuhlala njalo uzibuza ukuthi lento yaqabana yini nethongo. La kwenzelani idlozi? Solo kwaphila. Uyazi idlozi yenye into neutral. Mkhulu, how do you mean by that? Idlozi lima kanje. Uma lime kanje lifuna ukubona ukuthi daze wena ngempilo yakho ufuna ukuya kuphi. Daze ngempilo yakho wena ufuna ukwenza ini. Daze wena ngempilo yakho ufuna ukuba nani. Daze wena ngempilo yakho ufuna ukushona ngapi. Ayikho into ewumuthi noma into eyisiphakamo ezoxabana nedlozi noma engaxabana nedlozi. And idlozi angeke lisuke kokhokho emathongweni lize kuwena la lizothi hey lidonse ngentshebe lithi hey buka wena na imali. Angeke idlozi liyenze le nto leyo. Hey hamba uyothwala. Angeke idlozi liyenze le nto leyo. Idlozi laphila impilo yalo laqeda. Manje nje selibheke wena ukuthi wena wenza njani. Then kulokho wena okwenzayo idlozi liyaqwalisa. Kulokho wena okwenzayo idlozi liyaqwalisa. For example now umuthi. Lo muthi wemali. Umuthi wemali uma ngifaka umuthi wemali umuthi wemali umuntu uyafika la ekhaya ngimsebenze ngemali engange 10,000 ngifake lo muthi wemali. Lo muthi wemali uma ngufaka umuntu ufika kumina nje lento abona nje umuthi. Amandla kulento le afakwe yini? Afakwe idlozi. Kodwa inyanga YoMpedi umkhulu Hoti ukhande ini? Ukhande umuthi wemali. Idlozi la selifaka amandla phekwa lento le. Uma wena umuntu uthi hayi wena usalinda abadala bazokuphendula uyozufa uhlupheka. And there's something abantu abangayazi ukuthi idlozi angifuni ukutshela manga, idlozi alinankinga nokuhlupheka kwakho. I repeat again, you will think of which ngikhuluma into this guy is hallucinating or this guy is insane. Idlozi alinankinga nokuhlupheka kwakho. Idlozi ngakho nanoma ngafika nje umuntu nge1 rand aye 20 kababu wakho afika athi wena amandla mhlongo ngithi le ngane yakho awusayinikezi ukuthiwa yini amandla nokuphakama nenhlanhla elahlele nje i1 rand edlozini lakini babu wakho angeke sakuphinda kunikeza inhlanhla zakini. Uma nje ngaqiniswanga anyike bakaza bamtheke nje nge1 rand. Idlozi kufana nje nawo usebenza kwamasipala uloku udonsa izibe estradini uhola imali engange 4,000 uhola imali engange 6,000 wena uloku ufuna imali enkulu. Idlozi alinankinga nawo ingoba idlozi imali eshayinayo libona kuyimali eningi libona nje kuyinqaba yemali futhi uma uphethe amakhweni ayenza buza thina abantu abathebula abantu abalele. Uma uphethe yabona makeba yazi ngifuna ukukhuluma into namhlanje. Uyabona uma uphethe nje ama 5 rand ngokhamba umuqeda ufika uyothebula abantu abalele. Mangifika endlini ngifika amahlomba amazwile nginezipoki nje eningapi. Ngingalendlela idlozi li ngathi linto esimple angize ngithi into edomo into esimple ngaleyo ndlela leyo. So whenever you do your things yeka amadlozi yenza into yakho ukwazi ukuthi into zakho ziphakame, especially umuze nginyanga YoMpedi umkhulu Hoti ngoba mina angisebenzi ngamaphatsi wabantu. Inyanga eyinkinga inyanga esisebenza ngamaphatsi wabantu. Isikhwama semali asixabani nedlozi. Idlozi la kwenzelani? Sukuma for impilo yakho, uphila impilo yakho
nawe kusasa ube idlozi kodwa usuyazi ukuthi waphila impilo yakho. I don't know how can I really put this, but I'm sure abantu bazoba clear enough ukuthi idlozi laphila impilo yalo, lempilo le impilo yakho. Siyabonga. Mkhulu, siselapha nje edlozini. Akuphinde ucacise yini ithongo kahle kahle? Ake sikhulume ngethongo. Uma number 1 umuntu ezalwa, kuthiwa umuntu unikezwa uzalwa namathonga kubo noma uzalwa nengilosi zakubo. Uzalwa nengilosi zakini kanjani? Before umuntu azoba umuntu ngokwenyama, umuntu omnyama angaza belungu. Umuntu omnyama umuntu osuka emanzini. Thina singabantu basemanzini. Yila thina sisuka khona. That's why nanoma ulele ebusuku, you can dream usemanzini uhamba ngaphakathi but lamanzi awakhami. You can dream usemanzini ungaphakathi kanje but lamanzi lawa awenzi lutho. Umuntu azibuza umbuzo ukuthi kanti kungani kumele ukuthi ngibe ngaphakathi emanzini but lawa manzi awangenzi lutho? Yingoba thina singabantu basemanzini. Before umuntu azozalwa, kuqala kuqhume ini amanzi qala. Uqhuma lento le eyithwini lakho, kuqhuma lento le kade wena uyiyona before wena uzoba ilento yiyo. Umuntu ngaphakathi kuma wakhe uphila emanzini. Ngaphakathi kuma wakhe uphila emanzini to show ukuthi amanzi abaleka kangakanani kuwena. That's why uma umuntu ukumele ukuthi at least once a month iye emfuleni, iyogeza emfuleni, iyenza yini emfuleni. Abanye abantu, that's why we always say ama-Africa kade meditator. Africans were meditating dala, but not in a way yokuthi they're not doing that. They're meditating ngendlela zokuthi baba yemanzini, umuntu uyazi ukuthi kumele abe purified. Umuntu kumele azizilele for a certain time. After umuntu ekuzila mhlambe for something like 2 weeks, uyazi ukuthi ngelanga lesi-15 ngiyemanzini, afika geza kuphuma imithwalo eminingi. Ubuya lapha ubuya unamandla, uza ukuthi ikhona into ehlelela kumina, ikhona into lengihamba nayo, ikhona into leshukumayo ngaphakathi kumina. Ingalendlela umuntu ahlangana namanzi ngakho. Amanzi yinto lekade wena uyiyo, amanzi ayinto yiyo. That's why namanje you can never uphila impilo more than 7 days ungaphuza amanzi, singakuthola ufile. Ingoba amanzi ayimpilo kuwena. That's why sometimes uzwe ukuthi uwomiwe but amanzi awomiwe ngathi ungaphuza ngisho namanzi emvula, uzwe ngathi udinga amanzi angaklinwa, udinga nje amanzi unnatural. Uma lamanzi waphuza uzwe ukuthi kunento ezakalayo ngaphakathi kuwena, kusuke kusukuma ithongo. Ithongo yinto eyaphila before, yinto wena waba yona. Ithongo akusidlozi. Idlozi yilabo abaphila ngeenyawo, yilabo abakade benqabuzana beyenza like each and everything le wena uyenzayo. Idlozi lihlambululwa ithongo ngoba idlozi laphila emhlabeni but ithongo azalaphila emhlabeni. Yilabo abaphila emanzini, abaphila emazulwini esibabiza ngengilozi zethu. Bonke abantu banamathongo amabili. Uzana ithongo la kubo mama nethongo la kubo baba. Lamathongo lawa should umuntu ayenze abortion, should umuntu ayejele, should umuntu abulala umuntu, should umuntu ayenze nje umonakalo ophuma endleleni, umuntu aripe. Lamathongo lawa ayasuka kumuntu. Uma esuke kumuntu kumele ukuthi lo muntu lo ahlambululwe kuze lamathongo lawa akwazi ukuthi abuye futhi kuyena. Ithongo liphazamiswa isimo nje esisimple empilweni yakho. Ukungena endaweni yobumnyama umuqeda ungahlambululi, ithongo liyaqashela for a very long time. And uma ithongo liqashela, ithongo lakho, ithongo lathebuleka ngoba likwazi ukuthi lingene kumntana kini. Kumangala ukuthi besazi ukuthi uHoti uyena kade isukumise la khali liya. Namhlanje ikhali liya alisasukumile, sekusuka umbani ngaphakathi. Why kumele kusuka umbani? Kanti ukuthi ithongo lisukile kuwena labona ukuthi lishone la. Ithongo aliyi komunye umuzi, lihamba khona la. Ilento lenzakalayo. So ngamanye amagama ngiyakhuthaza ukuthi umuke wa rape, umuke wayejele. Ngisho nanoma wena wathi kumele uthi uyejele wabuya scot free, waphuma nje, kumele ukuthi ukuhlambule ithongo lakho ukwazi to be right. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Mkhulu ake ucacise la futhi. Kunalento le yokuthi ngoba ngisonta kule masonto lawa athi akunathongo. So ngibese ngizitshela ukuthi vele into ethi idlozi ayikho. Kahle ukhona yini umuntu ongenalo ithongo noma ongenalo idlozi?
umuntu engenalo idlozi emhlabeni uthi ngibona umuntu onjani nohlanyayo unedlozi angazi ukuthi ngathi umuntu onjani akekho umuntu engenadlozi emhlabeni akekho umuntu engenadlozi emhlabeni umuntu engenadlozi umuntu ongaphili ngoba ngisho idlozi ngokwakhe umuntu engenadlozi umuntu ongaphili and uma umuntu uphile emhlabeni unedlozi uthanda ungathandi kukhona abanye abantu kuyimanje uDecember bahlaba inkomo ke emakhaya kuyimanje bahlaba inkomo benza umsebenzi mebuya loza bethi blood of Jesus blood of Jesus blood of Jesus ungazulinge emadlozini amadlozi ubusathana amadlozi obunyama kuyimanje uDecember uhlabela idlozi into enyakazi uyibona emhlabeni uhlabela idlozi yikhuluma nawe nje kuyimanje uhlabela idlozi so indaba yedlozi into ejule kakhulu idlozi likhona idlozi futhi liyaphila that's all I can say to you idlozi likhona futhi idlozi liyaphila and idlozi liyamandla idlozi liyimpilo akekho umuntu engenadlozi emhlabeni uzalwa sekunamadlozi uNkulunkulu lawo asayinile ukuthi ayibo abantu belisho bakulwele ingakho kumele ukuthi ubulawe accident umuntu aphume nje emoto iso muhambe uyohlola inyanga umuntu engakwazi umprofeti athi wavikelwa umkhulu wakho umuntu ekubona emehlweni nomuntu ahlangana nawe nje la eBri athi kuthiwa ngutshela ukuthi okwenzela umkhulu wakho umsebenzi ngoba uyena okuvikelayo uthi umkhulu muphi athi angazi kodwa nje kuthiwa ngutshela ukuthi umkhulu wakho yena okuvikelayo mina nguHoti kanje ngakumele dala ngafa nakuyimanje bakhona osathana abaphekayo ukuthi ngife kodwa bayeze bafe ngiyobaganda mina ngiyobaganda shem ngiyobaganda njengenkomo so yile nto nje eyiyona umuntu omunye nomunye emhlabeni unedlozi into kanjalo nje khehle Mkhulu ake sibuyele la uma ngabe uthi wonke umuntu onenyoka chaza ukuthini lapho bonke abantu abaphilayo emhlabeni banenyoka akekho umuntu ongenanyoka emhlabeni nyanga YoMpedi ukhuluma ubheda wahlala njalo ubheda ngahlala ngibheda kodwa ngutshela amaqiniso enaphilisa wena emhlabeni akekho umuntu ongenanyoka njengoba kungenamuntu onoNkulunkulu njengoba kungenamuntu onedlozi wonke umuntu unenyoka Mkhulu kwenzakala ini I want to ukuthi sambeni seBhayibhelini masifike eBhayibhelini sithola ukuthi uMose wayenenduku le nduku le ibiphenduka inyoka uma le nduku iphenduka inyoka bekuyinyoka ikwazi ukudla ezinye bonke abantu kwaIsrael babeneyinduku zakhona besiphenduka inyoka I don't know if yangizwe thini bonke abantu kwaIsrael bebaneyinduku zakhona besiphenduka inyoka then laba bantu ade bekhona especially eEgypt nase-Egypt la eAfrica bebaneyinyoka then laba bantu laba kwenzakala ini Mkhulu abelungu bathi mawabona ukuthi thina ama-Afrika uNkulunkulu usinikeze ukuthi sikwazi ukukhuluma nemvelo imvelo isizwe sikwazi ukuba necommunication nemvelo imvelo ihambe nathi bathi abelungu abafika la inyoka ama-foreign spirits inyoka ama-what spirits while by that time bekuthandazwa onkulunkulu basemanzini onkulunkulu basezintabeni onkulunkulu abafana nomusi wathunya umusi wathunya kwayethi makhulekwa emfuleni ephumele ngaphandle uma ephumela ngaphandle efike ekhulume nabantu bakhe bamuzwe uma abantu bakhe bemuzwa ephendule ethi ngithi kulo nyaka lo kuzoba njena nje hambe eZimbabwe Zambezi River hambe eZimbabwe Victoria Falls eZambia umusi wathunya wayephendula abantu straight eZambia wayephendula abantu straight abantu bafika eNiagara Falls wayephendula abantu straight umusi wathunya asuke emanzini kuthe makufika uNkulunkulu wafika nezikepe kwayekuthi umusi wathunya ubaleke ebantwini kuyikuthi abelungu bachange ingqondo zabantu ukuthi abantu bangavumi ukuthi emanzini kunokhokho bethu kunobani kulungileke thani ngijimele phambili wonke umuntu unenyoka Mkhulu how do you say that sinethonga lomndawo of which ukhokho omkhulu wasemanzini leli thonga lomndawo bonke abantu abakhona la eNingizimu Afrika eSouth Africa especially at large banamandawo
lamandawo lawa amadlozi asemanzini. Lamadlozi lawa ubaba omkhulu lo onesibane esikhulu la into engathi ithoshi. At some point umulele ebusuku uzobona nje kuvela ilight. Kodwa ulele but uyayibona le light. Then the light le muyibona, when light uyibonayo akusi light yokuthi imoto efisa ilight ngaphandle. Abanye abantu banamabonda aphezulu but uyayibona ilight ehamba ngala endlini. Usuke ezili ubaba omkhulu wasemanzini. Kusuke kuyini? Kusuke kuyithongo lakho lomndawo. Lize kwani likuvakashele, lizokunikeza izinto. At some point kunabantu of which uzophupha inyoka, kuvela inyoka eningi, but kube nenyoka wena uzoshaya izinyoka lezi. Le nyoka le ikukhusele, ikuvikele. Oh, ndiyayiphinda lento ngeXhosa. Ikukhusele, ikuvikele le nyoka. Uma ngalo wena umuva ekseni ukuthi why kwamele ngivikele inyoka? Ingoba ukuthi nawe unenyoka. Then uma uze kwinyanga YoMpedi Mkhulu uzothwasa. Mina ngikutshela manga, ngizokufaka inqabo zomndawo. Ngizokuvusela lo nkulunkulu wakho wasemanzini ekwazi ukuthi ephakame. Uma lo nkulunkulu wakho wasemanzini elele, ayikho into yokhanya. Kuthiwa inyoka yenkulu yalahlelwa olwandle isuke emazulwini. Ungafunda ku Revelations 12, 10-12, isambulo 12. Yalahlelwa phansi inyoka enamakhanda u7. Le nyoka ibiphila kuphi? Ezulwini. Enkosi akisi ukukhula rikiring. Why mayekuthi inyoka into kaSathana? Why inyoka ibiphila noNkulunkulu emazulwini? Kuyena ekhandile. Abahlakaniphile bayongizwa. Inyanga YoMpedi Mkhulu uthi wonke umuntu unenyoka. It's just that wena awuna communication nayo. Sometimes uhamba nje nama 5 rand awu5 uyoqela ukuthi abasemanzini bakuvikele. Lento engikhuluma ngayo uzoyibona. Siyabonga. Sibonge mbukelo wami ekhaya, sibonge nakumkhulu Hoti ikuseyona inyanga YoMpedi TV. Siyabonga. Of course.